Sinibingelele sinamukele ohlelweni lwethu ngoMoya. Onibingelelayo ubheka inkosi wakwaMbatha. Sibuyile sikhona njengoba sashilo ukuthi sizobuya. Namhlanje ke sizoqhubeka la sigcine khona. Sikhuluma khona ngohlelo oluthi uNkulunkulu ungumoya, uNkulunkulu kasiyena umuntu. Sambula nje leyo nto kuphela. Ngicabanga ukuthi ke kuzofanele ukuthi nginethulele ukuthi namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba nobaba umlungisi umfo kaMhlanga. Ngihambe noNdumiso umfo kaShabangu ngapha eceleni kwami. Nginibingelele nginamukele baholi egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Siyabingelela siyathoba baba egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela Mbatha, ngiyabingelela Moli. Egameni likaJesu siyambonga uNkulunkulu sigcinile nokuthi sila. Amen. Asithokoze. Ngicabanga ukuthi singayiqala nje siphushe singathemelezi kade kakhulu. La engifisa ukuthi siqale khona namhlanje. Lithi izwi lenkosi asiqale la. Sibuka ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Mark chapter 1. Kuvela ukuthi iBhayibheli lithi kwalotshwa ukuthi kuyovela isithunywa. Sizolungisa indlela yenkosi, simemezela ukuzalwa nokufika kukaJesu okunguJohane ephuma eya eJordani la akabhaphathisa khona abantu egameni lokuphenduka. Obabhaphathisa eJordani alokho abatshela ukuthi ukhona ozayo akangafanele ukuma ezicathulweni zakhe. Uma ebabhaphathisa lithi iBhayibheli uyafika uJesu uyafika. Uma efika kubo uJohane athi ke hayi mina akungifanele ukuthi ngingabhaphathisa wena. uJesu athi ukhuluma ngokuthi abakwenze ukuthi ambhaphathise ukuze kugcwaliseke umbhalo. Uma embhaphathisa kuvela ukuthi ke njengesimo seJobe kwehla umoya ongcwele. Okuyila ngifuna nje siqale khona ngoba sizokhuluma ngomoya ongcwele. Kwehla umoya ongcwele njengesimo sokwehla kweJuba uhlala kuJesu la bekade ebabhaphathisa kukho ukuthethelelwa kwezono, kukho ukuphenduka. Befika kuye beconfess, umuntu afike asho ukuthi hayi mina ngingombulali, then uJohane ambhaphathise kukho ukuphenduka. Uma kufika kuJesu uJesu akaconfess lutho. uJohane uye obamba uJesu ukuthi akungifanele mina ukufaka wena faka mina. Laba lokhu baphikisana baphoselana ngalokho ukuthi omunye uyehla ukuthi hayibo mina Jesu hayi akusimina okufanele ngibhaphathise wena. uJesu athi hayi ngifake echibini. Bengade ngithe ngizohlabelela ngikhumbula ingoma kaPhamane ethi hawu ngifake echibini. Kwathi akisho ngengilo manje ingilo iabsent. Uma ngabe esho njalo uJesu ethi ngengifake, uma emfaka uJohane egcine evumile ukumfaka. Uma emfaka iBhayibheli liveza ukuthi njengesimo seJuba kwehla umoya ongcwele. Bengade ngithe ngaphambili ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu. Uma liqala nje ivangeli likaJesu Kristu kuvela ukuthi liqala la ekufikeni kukaJesu efika abantu bebhabhadiswa kukho ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. Kodwa uma kufikwa kuJesu ufika ezobhajadiswa uJesu akaconfess, kodwa izulu elivela limconfessa ukuthi lo uyindodana. Uma ehla umoya ongcwele ehlala nje phezulu kwakhe, then lithi iBhayibheli kwavela izwi ezulwini lithi lo uyindodana yami engithokozile ngayo nengiyithandayo. Izulu liyamconfessa, liyamvuma uJesu emva kokuba kwehle umoya oyingcwele. Kanti siphinde singakubuka nokuthi laba bebekade beconfessa bona kodwa kuJesu akaconfess lutho, kuvunywa izulu. Manje uma bekade beconfessa kuvela into la kimi ethi uJesu uma ngabe ebhajadiswa yena ubhajadiswa egameni labantu bonke. Laba bebeconfessa uJesu akaconfess lutho. Uthi uJohane uma sihamba isikhathi athi ke nanti iwundlu elisusa izono zezwe. Okungukuthi uma uJesu efakwa echibini ukugcwalisa umbhalo njengewundlu njengomnikelo, uma efakwa ufakwa nazo zonke izono zethu
echibini uyabhajadiswa cause konke uJesu akwenza ukwenzela thina nalapha nje masithi nje uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu uhlalele thina lapha iBhayibheli lize liveze nokuthi ukuphila kwethu kufihliwe kanye naye so yonke into ayenzayo uyenzela thina nokubhajadiswa lokho ayekubhajadiswa lapha yana wayebhajadiselwa thina ukuqala kwevangeli lika Jesu Kristu kuvela ingcenyana nje ethi ke kwehla umoya ongcwele ila engiyithanda khona ukuthi ekuqaleni kwalo ivangeli lika Jesu Kristu kwehla umoya ongcwele lo moya ongcwele esizokhuluma ngaye uma umoya ongcwele ehla kufakaza ubaba ezulwini ukuthi ke lo indodana yami engithokozile ngayo izwani yona kukhona uJesu ezelwe umntwana eyiwundlu ezelwe ngomoya ongcwele uJesu indodana uzelwe ngomoya ongcwele then kwehla umoya ongcwele phinda uma emva kuba wehlile umoya ongcwele a peace of God eyehlile njengesimo sejuba izohlala phezulu kwaJesu uma yehla kanjalo bese kuvela iphimbo kukhona into enye futhi engifisa ukuthi mhlawumbe uma nikhuluma siphinde siyibheke nayo nale yephimbo yokuthi ke uNkulunkulu ukuyenzeka akhulume ngephimbo nakuba ikhona imibhalo eshicilelwe eyizwi lakhe kuyenzeka uNkulunkulu akhulume ngephimbo lizwakala iphimbo lika Simakade likhuluma but after ukwehla kukamoya ongcwele umoya ongcwele lithi iBhayibheli yiwo obufakazi bokuthi siba ngabantwana bakaNkulunkulu ngokubonakala ngawo ukuthi ke umoya ongcwele uma ukithi definitely sure singabantwana bakaNkulunkulu mhlawumbe singangena sibhekeleyo bengifuna sihlale kakhulu kuleyo ukuthi ke umoya ongcwele wehla ekuqaleni kwevangeli lika Jesu Kristu uma kungenzeka kube khona umuntu okhuluma ngevangeli lika Jesu Kristu akhuluma ngalo kodwa umoya ongcwele emshiye ngaphandle kunzima ngoba sithola ukuthi ekuqaleni kwale ivangeli lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu kwehla umoya ongcwele uma wehla uNkulunkulu wayesefakaza emazulwini ngephimbo lakhe mhlawumbe singabasiza abantu ngokuthi uma wehlile umoya ongcwele empilweni zabo bazokwazi ukuzwa nephimbo likaSimakade bengagcini ngokuzwa iphimbo likaSimakade belithathela emibhalweni yebo kufanele lokho kuhle futhi kakhulu ukuthi bafunde kodwa futhi umuntu nomuntu uma ngabe umoya ongcwele wehlele kuye akwazi ukuthi ke abantu bayakwazi ukulizwa izwi likaSimakade the voice the audio uSimakade akhuluma ukuthi ke indodana yami le engithokozile ngayo mhlawumbe ukufakaza nokugcizelela nokubeka ngendlela eningabeka ngayo ukuthi ke ningathini lapho ukuveza nje lento ukuthi ekuqaleni yena umoya ongcwele wavela ekuqaleni kwalo ivangeli asithokoze asibingelele Mbatha yebo mhlambe umuntu nje kokuqala uma sikule ndaba kamoya ongcwele noma on the topic Holy Spirit mhlambe singake sibuke indaba ukuthi umoya ongcwele siqala ukumbona nini yebo mhlambe sike sibuyele emuva ekufundeni kwethu ukuthi uJesu before ezozalwa yes umoya ongcwele was there yabo and mhlambe just to quote incwadi uma uJesu ezozalwa lithi ukufika ingelosi yes kowesifazane uMaria lithi uzokhulelwa before that umprofeti uIsaiah prophet uthi ekhathini esizayo owesifazane intombi yawukhulelwa izala umntwana umbuso yakuba semahlombe umbuso yoba semahlombe ayo that's the work of the Holy Spirit because naba prophet babe sebenza ngomoya kaNkulunkulu umoya ongcwele Holy Spirit so uma uJesu ke ezofika kufika ingelosi ke lo wesifazane uthi wena uzokhulelwa uzala indodana ugama layo uqamba ukuthi uJesu mawufunda incwadi kaMatthew ke uMatthew uma eloba ubhala into ethi ubhala the purpose kaJesu yokuza uthi lona ke uza kufela abantu bakhe ezonweni zabo nawo sekuvela ke manje umsebenzi wakhe lo ozelwe ngomoya ongcwele ngoba uMaria vele iqinisa ukuthi wakhulelwa ngomoya ongcwele kwakungumsebenzi kaNkulunkulu akuzange kube intando yenyama noma yendoda nowesifazane but kwaba umsebenzi kaNkulunkulu then the result was uJesu wazalwa
So siyambona uJesu nasekukhuleni kwakhe, before size simbone ebhajadiswa kule ndaba okhuluma ngayo. uJesu simbona ekhulelwe uMaria. uMaria eyodhlangana noElizabeth. Lithi iBhayibheli uElizabeth wayekhulelwe uJohane. Bese siyabuyela emuva ukukhulelwa kaJohane nako kwakungumsebenzi kaMoya Ongcwele. Because lithi iBhayibheli uElizabeth wayeyinyumba engabathola abantwana. But uNkulunkulu wakhuluma noZakhariya esethempelini. Then umbuzo uthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani noZakhariya? He was using the Holy Spirit. Because ngesikhathi ingelosi ifika kuZakhariya ethempelini yakhuluma naye. Yathi umkakho uzokhulelwa. Lithi iBhayibheli uma ngabe uMaria eyohambela uElizabeth, lithi kukhona into eyenzeka kubona ekubingaleleni kwabo. And nalokho kwakuwumsebenzi kaMoya Ongcwele. uJesu uyazalwa ke nje, uzalwa uqhubeka lapho uMoya Ongcwele uyaqhubeka uyazibonakalisa umsebenzi wakhe. Kuze kufika kule ndaba okhuluma ngayo ukuthi uJesu ke usezobhajadiswa uJohane, nalapho kuvela ke amandla kaMoya Ongcwele. So nje kuningi kakhulu, uMoya Ongcwele ubalekile kakhulu. Ngiyathemba ukuthi niyezwa ukuthi ke uMoya Ongcwele ubalekile, uvela ezindaweni eziningi kakhulu. Uma nje umholi ekhuluma ngendaba yokuthi ke even kwanakho ukuzalwa kukaJohane uzalwa ngepurpose yokuthi ke uyisithunywa sokumemezela ukufika kwakhe, ukuthi ke yebo usezofika manje, ngoba indlela yena uJohane impela ayezelwe ngayo ewenza ngayo umsebenzi wokubhabhadisa abantu lo ayedalelwe. Abanye bazibuza ukuthi ngabe nguye na uMesiya lo, aze abachazela ukuthi hayi lutho akusimina, ukhona ozayo. And lona ozayo kuvela ukuthi yena uzonibhabhadisa ngomoya nangomlilo. And uJohane ubebabhabhadisa abantu ebafaka esiswini samanzi. Mhlawumbe ungangena baba Shabangu, ungene ubeke ngendlela ongabeka ngayo ukufakaza nokugcizelela, mhlawumbe nokwengeza la engikhulume khona ngesingenise ekuqaleni njengoba bengade ngibekile. Mhlawumbe futhi ungaphinda ugcizelela uvumelekile la ubaba uMhlanga akagcine khona. Ngiyabonga baba Mthiya. Mhlawumbe no baba uMhlanga masiqala la ngithe mina ngiyafakaza nangingabela kodwa yawazi ngiyafakazisa. Mhlawumbe singayibuka la ukhuluma ngoJohn, singabuka kuqala lapha kuJohn uma emveza yena uJesu, introduction kaJohn, John chapter 1, echaza ukuthi eqaleni wayekhona ulizwi and yabo la sesikhona mhlawumbe sesiku application kaMoya Ongcwele. But mawubuka nje eqaleni angithi uthe uNkulunkulu umoya. So ke lapha kuGenesis chapter 1 kuyavela ukuthi uNkulunkulu wayekhona lapho, lithi nje uNkulunkulu wadala. But before edala kuyavela ukuthi kunento enye yayikhona ekudaleni. And sicacelwa ukuthi uNkulunkulu akakwazanga ukwenza lutho ngaphandle kwalento ukuthi ibe khona. So ke kuvela izwi in its operation ngenxa ukuthi uMoya Ongcwele ukhona. So asikwazi ukuthi sihlukanise uMoya Ongcwele noNkulunkulu uma sithi siyakholwa, because uNkulunkulu ungumoya. Ngisho namhlanje kusho njalo ukuthi uNkulunkulu ungumoya. Esingagijima sibone lapha kuJohn kuthiwa uNkulunkulu ungumoya. Wonke umuntu omdumisayo akamdumise ngomoya, indaba ngoba ungumoya. So mhlawumbe before sifika kwi-application to say abaprofeti babegcwaliswa ngomoya, noJesu wagcwaliswa ngomoya, fanele siqala siyimise icace into ukuthi siyavumelana ngokuthi uNkulunkulu ungumoya. Kuze kufika kuJesu nje naye sizoveza ukuthi naye uJesu unakho ukuthi ungumoya, because awukwazi ukuhlukanisa uNkulunkulu uhlukanisa uMoya Ongcwele uhlukanise noJesu kodwa uthi uyakholwa. Because kuneverse elivezayo ukuthi ngaphandle kukaMoya Ongcwele asikwazi ukusinda.
and ngaphandle kukaJesu asikwazi ukwazana noNkulunkulu. So ke uNkulunkulu ungumoya and umoya singasho ukuthi unguJesu and uJesu unguNkulunkulu. And therefore siyakwazi ukuthi manje sima estandini sonke esivumelana ngaso ukuthi uNkulunkulu ngempela ungumoya. Lapha lithi iBhayibheli he was hovering and bese uNkulunkulu wakhulumiswa isiqalo leso. But uJohn mayemveza uthi eqaleni wayekhona ulizwi, wayeUNkulunkulu noNkulunkulu kuNkulunkulu. Uma bechaza bathi ngeHebrews bathi it's the word logos okusho ukuthi umcabango kaNkulunkulu, which is the spirit, ngoba into engiyicabangayo nento eyicabangayo manje iwumoya, ayikwazi ukuba inyama uma ungayikhulumanga sizwe. So iba umcabango, which is the spirit. So wayekhona uJesu ngoba limveze ngilizwi engumoya, umcabango kaNkulunkulu. So uze bese lithi ke and the word became flesh, waba inyama. So ke lo mcabango kaNkulunkulu, which is the spirit now, became flesh. Why izoba inyama? It is because besingeke simbone uNkulunkulu ebuNkulunkulini bakhe bokuba umoya, thina sise buntwini bethu enyameni. And therefore ukuze sim-understand kufanele thatha isimo sethu ukuze sithi uthi uJohn sinibhalela ngoba sakubona lokho sakuthinta. So uJohn wayengekabhale ngale sambulo ukubani thiwa zange akubona kuthini. Wayelokho ehlise emoyeni uJesu. Now the question is uJohn ubona bani? Because uJesu wakhula waba umuntu phakathi kwabantu njengawo wonke umuntu. Kule situation okhuluma ngayo manje la esebhabhadiswa. Lithi iBhayibheli wehla umoya ongcwele. And angikhumbuli emva kwalokho kuvela ukwehla kamoya ongcwele. Ngamanye amazwi umoya ongcwele wehla wonke kuJesu ukuze kuphelelise ubuNkulunkulu bukaJesu. Remember uJesu ungumoya, 100% God and 100% man. So ke before sizofika kwi-application sila ekuthenini kwasayena uJesu unguNkulunkulu, and uba uNkulunkulu inspired by umoya ongcwele. Ithi inceke kwakhuluma umoya ukuthi uzongena esiswini ukuze kuvele uJesu. Azange kuhlangana uMary nabazali kodwa kwehla umoya wangena kuye. So ngamanye amazwi siyavuma ukuthi uJesu ungumoya ngoba uba inyama nje kodwa kungene umoya ongcwele esiswini sika. And therefore uJesu maye umoya kusho ukuthi uJesu uNkulunkulu and umoya uNkulunkulu and uNkulunkulu umoya. Yabo. So siyavumelana sonke ukuthi sizothu uNkulunkulu umoya. And if uJesu uNkulunkulu for him to have a relationship nabantu wehla waba umuntu. Ukuthi ke abangithini njengoba esho uJohn sinibhalela nje ukuze nibe nobudlelwane nani ukuthi samthinta thina sambona. Therefore sesinobufakazi esinibhalela khona so that you also have fellowship with us. Indaba sasingeke sibhalelwe if abaphilanga naye, but nabo babengeke babhale if uJesu akazange abe umoya. So wayezogcina umcabango uJesu kubantu wakehlanga and became flesh. Remember stay lapha eqaleni he was the word logos owaba umcabango kaNkulunkulu wehla wangena esiswini sika Maria ewumoya wazalwa waphila. And then bese kuyavela ukuthi lapha esebhajadiswa sekuhlangana inyama nomoya 100%. Ngistress into ukuthi emva kwalokho asimboni umoya ehla because wehla wonke. Azange kube khona umoya osale ezulwini, azange kube khona umunye umoya operator elsewhere. The operation kamoya ongcwele ayikho elsewhere recorded. Uma ngothi uyachecka nje kuwonke ama gospels, operation kamoya ongcwele is restricted within uJesu because wehla wonke. So akukho la kuthiwa kwaba khona umprofeti thizeni owaye profeta yabo kwagcina ngoJohn
And then wenza uJohn waqeda mayeqeda mase kwehla umoya ongcwele enjengesimo sejuba azange siphinde size uJohn eprofeta because the prophecy now is inspired by umoya ongcwele and umoya ongcwele ke ngehlanga kwabanye abantu embambe. That's why uJesu ethi kuhle ukuthi mina ngihambe nina nizokwazi ukuthi nithole lento because uma ngikubambana kahle naye yabo uma ngikhona mina ngimphethe wonke umoya ongcwele so akakwazi ukuoperate kini uma ekhona kimi wonke so mangihamba mina kusho ukuthi useyakwazi ukwehla ke ehlele kulowo nalowo ngoba manje lesikhathi ngiyinyama mina nginani uhleli kimi wonke uhleli kimi wonke. That's why sithi ke God is a spirit. Nkosi uyabona uma ubeka kanjalo kukhona la khona izwi eliveza indaba yokuthi ke uJesu uma elokho ephila nje la emhlabeni uhamba nomoya ongcwele uma ehamba nomoya ongcwele especially la khona owehla khona kuye iBhayibheli liveza ukuthi uma indaba iqhubeka uyahamba uholwa yumoya uyolingwa ehlana then kuqhubeka bese kuvela indaba kaNicodemus. uNicodemus la uJesu abekade efundisa khona into akayifundisile wayizwa kodwa ukuthi uphakathi kwalaba bantu laba ayi phakathi nabo uJesu ma sekhwalele uNicodemus uyacothoma ukubuzisisa kabanzi uma ebuzisisa kukhona la izwi eliveza khona indaba yokuthi ke we Nicodemus uma ubuza ngaleyo ndaba yokuthi ke le ndaba uJesu athi ekhuluma ngayo manje kungenwa kanjani embusweni kaBaba kwi-territory kaBaba uBaba ongumoya ngizawufika kanjani embusweni wakhe athi ke ngeke kwenzeke kungenzeke Nicodemus ukuthi ufinyelele kwile territory ngaphandle kokuthi uzalwe ngomoya uphinde ungene esiswini samanzi then abuza indaba ukuthi ngiyobuyela kanjani esiswini sikaMama ngifuna ukuphinde mhlambe siphushe indaba kaMoya ngaleyo ukuthi ke kungenzeke noma ungathini kungenzeka ukuthi uvalela umoya ongcwele ngaphandle kodwa ube uthi uphusha into kaNkuluNkulu ngoba athi uJesu kuye kungenzeka impela ukuthi ke ufinyelele embusweni kaBaba noma kuyiparadise likaBaba okanye embusweni kaBaba la uBaba nje akaphethe khona ukwazi ukubona zonke izinto zombuso ukwazi ukubelonga ngaphansi kwaumbuso ngeke kwenzeke ngaphandle kokuthi uzalwe ngomoya. Mhlambe ake siphinde siyithi ukuyisa phambili kancane indaba kaMoya yokuthi ke akwenzeki ukuthi umuntu afike embusweni kaNkuluNkulu ngaphandle kokuthi azalwe ngomoya. Mhlambe angene la Shandu uthi uJesu ngelinla abantu uJesu akhuluma ngabo ukuthi bange ubona umbuso wezulu kwaba abantu ababedelela umoya ongcwele ebembiza ngedimoni. Yindaba it is because uma ngabe udelela umoya ongcwele kusho ukuthi there's no hope yokuthi ungasinda ngoba ukusinda kukumoya ongcwele. That's why uJesu ezothi hayi uBaba obabizela kimi ubabiza kanjani ngomoya ongcwele. So once wa disregard into kamoya ongcwele kusho ukuthi into yakho yokusinda ayenzeki. So amanye amazwi akukho ukufika embusweni ngaphandle awufiki ngaphandle kaMoya futhi awufiki ngaphandle kaJesu. That's why ngithi awukwazi ukuhlukanisa uJesu uhlukanisa umoya ongcwele uhlukanisa uNkulunkulu. Uyabona usuke wajomba wathi ngikhonza uNkulunkulu angi lento kaJesu uyabona kunenkinga lapho because uJesu uNkulunkulu umoya ongcwele uNkulunkulu loyo and therefore that's why iBhayibheli liveza ukuthi uJesu yabo uNkulunkulu wethu sonke bese kuba uJesu wayilona lo bese kuba umoya ongcwele wabakhethiwe. So ke bakhethwa kanjani ngoba uJesu kuthiwa wayilona lowo okholwayo. So once wakholwa bese umoya ongcwele ke useyakhetha
yabo so zonke lezi zinto mazenzeka ekusindeni komuntu kusho ukuthi mangabe sizo disregard okunye akupheleliseki hayi Nkosi ukusinda. That's why ke awukwazi ukuthi ube nobudlelwane noMoya oNgcwele ungenabudlelwane noJesu. Awukwazi ukuthi ube nobudlelwane noNkulunkulu ungenabudlelwane noMoya oNgcwele. iBhayibheli kukhona la elithi khona asibahlole omoya. Uma sibahlola nje imvamisa uma ngabe kuzoshunyayelwa emasontweni kuthiwa hlolana nomoya, abantu vele besuke begijime beyobahlola omoya bengehlile ngezansi ukubheka ukuthi ke iprocedure yokubahlola omoya ikanjani. Iprocedure yokubahlola omoya iBhayibheli uma liveza into yokuthi ke umoya uma uvuma ukuthi uJesu Kristu wehlile wafa wavuka, uma uvuma lokho lowo moya ungokwaNkulunkulu, kuyenzeka ke ikhona imimoya uma behlola abantu kodwa ababheki lo procedure leyo, bese kuba khona into ethi uma ke uphika lokho umoya wokwazi ukuthi lowo moya loyo akusiwona. Manje uma elokhu eyiveza into yokuthi ke kusho ukuthi umoya lo kaNkulunkulu uyafakaza ukuthi ke uJesu uyindodana kaNkulunkulu. noJesu uyakhuluma ngoMoya oNgcwele ukuthi ke mina ngizawubuyela kuBaba ngimcela ukuthi anithumele omunye, kanye kanjalo nomoya kumele ukuthi ufakaze ngendaba kaJesu. Umoya awukwazi ukuthi ubambe uMoya oNgcwele okanye uthi uma ukhuluma bese uthi uMoya oNgcwele kodwa bese ukhuluma ilanguage emphikayo uJesu uma kuhuye lo moya loyo okaNkulunkulu ngempela. Uma kuumoya kaNkulunkulu kumele ukuthi kuhambisane ukufakaza kwakho okanye ukukhuluma kwakho ukuthi ke ufakaza ngoJesu uphinde ufakaze ngoNkulunkulu. Akwazi nje ukusimela impela uzothi wathi uMoya oNgcwele kubeni ukhuluma enye ilanguage ephambene neyokuvuma ukuthi uJesu uzile wazoba umsindisi wafa wangena ethuneni wavuka ngosuku lwesithathu. Kumele ukuthi uma uhlola umoya uhlola umoya ngaleyo ndlela leyo ukuthi ke umoya okhuluma kuwe ngabe uyavuma ukuthi ke uJesu Kristu uwehlile uvele kuBaba ezele ukuzosindisa. Mhlawumbe singaphinda futhi sikunikeze ithuba bomhlanga ukugcizelela nokufakazela nokuvumelana nokwengeza kuleyo ndawana nje leyo ethi nje sibahlola kanjani umoya ene ukhulume ngendaba yokufakazelana kukamoya nongayihlukanisi indaba kamoya noJesu nekaBaba uNkulunkulu. mhlawumbe masingake si emphasize kule ayishoyo nayo inceke yenkosi ngale. uNkulunkulu unama roles mhlawumbe masingake simplify. Ngoba one of the things as abantwana bakaNkulunkulu we need to simplify into kaNkulunkulu ku level yoku-understanda ukuthi i-understand yabantu not to complicate. Mhlawumbe masingake simplify ukuthi uNkulunkulu unama roles amathathu. Kahle uNkulunkulu munye enama roles amathathu. Mhlawumbe ngifuna ukuyisimplifya, angicela ukwenza example ngami. Nje mina ngubaba kwami ngena unkosikazi. Umhlanga uthatha ilokusele uthatha kodwa qhubeka. Uyazi kukhona into ade ngisathi kuzoyichaza nami ecishe ifane nale ukuthi ke mina ngisuke nako baba ngomalume. Komunye ngubaba omncane kodwa yimi at the same time. So uNkulunkulu if sifuna ukusimplify lento kaNkulunkulu siyi-understand kahle. uNkulunkulu munye hence kodwa enama roles amathathu. uNkulunkulu ungubaba. uNkulunkulu ungindodana. uNkulunkulu unguMoya oNgcwele. Uyabo mhlawumbe ngisafuna uku-emphasize le ngiyenze example ngami ukuthi ngiwubaba ngenonkosikazi. Kodwa futhi ekhaya ngiyindodana ngoba ngizelwe ubaba. Kumele uyidlala irole yokuba ubaba, uyidlala irole yokuba indodana. Yes. Bese emsebenzini ngumsebenzi. Kusese yimi lowo. Angikwazi emsebenzini kuba ubaba. Angikwazi emsebenzini kuba indodana. Angikwazi emsebenzini futhi ukuba umyeni. But emsebenzini ngiba umsebenzi. So uNkulunkulu njalo uNkulunkulu kulama roles amathathu uyavela engubaba evele eyindodana
evele engumoya ongcwele. Nje namhlanje sithi uNkulunkulu ungumoya. Sifocuse ku role kamoya. Kahle. Kodwa umoya noJesu noBaba into eyodwa. Akuhlukaniseki. Ingakho uzothola noma sithi uNkulunkulu umoya sizobheka irole kamoya kodwa usithole kusiphoqa ukuthi simfake uJesu ngendodana. Kusiphoqa ukuthi simfake uBaba. Ngoba sikhuluma ngento eyodwa. So now kufana nomlando for ukunderstanda kwabantu. Mina ngizalwa umbathe kodwa animazi nini. Yeah. Uma siqala ukukhuluma la uma lokho ningibiza ngombatha, but then we are not talking about umbatha obabami. Yabo into kanjalo ukuthi ke ngubaba nguNkulunkulu, but then ngamzala uJesu ngomoya. Izibongo zika Jesu zimfanele ukumthatha njengoNkulunkulu indodana ngoba uzelwe uNkulunkulu. Ubabakhe izibongo zakhe zimbeke ekuthenini uNkulunkulu. Ubabami izibongo zakhe zimbeke ekuthenini ungumbatha. Nami lapho ngihamba khona ngihamba ngiyumbatha because ngimele into ukuthi ngimunye naye. Nakuba ngizelwe ngiyindodana kodwa ngimunye noBaba ngumbatha mina la ngihamba khona. Uma uzongifica kwenye indawo ngiyumbatha nginjalo, komunye ngizoba ubaba omncane, komunye ngibe ubaba, komunye ngibe umalume, kodwa futhi kuyimi at the same time. Yes. So iqiniso lelo, and as embuzo nakho ububuza ukuthi siuhlola kanjani umoya. Lento sinikeza ke an assignment yokuthi siyamazi noNkulunkulu. Okusho ukuthi assignment yokuqala ukwazi uNkulunkulu. Before uzohlola umoya. Ungakayi kuma roles kaNkulunkulu, wazi uNkulunkulu. Course. Okusho ukuthi uma sike saqonda uNkulunkulu, it is easy ukubona irole ukuthi akusiye yakhe le noma eyakhe. Uma uJesu uquote indaba kaNikodemu. uJesu uthi uthi uNikodemu ngingena kanjani embusweni, because that is assignment kaJesu ukuthi ezemhlabeni to redeem abantu back to his kingdom and the kingdom kaBaba. Hallelujah. So uma uNikodemu ekhuluma noJesu uthi umuntu angenze njani ukuze angene embusweni, uthi uJesu umuntu kumele azalwe kabusha. Uzalwa kanjani? Le ncwadi ifakaza incwadi ka1 Petro, I think was chapter number 2 from verse number 1. Uthi thina sesizelwe ngezwi, sizelwe ngembewu engabuneyo, eyizwi likaNkulunkulu. Okusho ukuthi umuntu kuze angene embusweni udinga ukwamukela izwi. Ithi inceke la uma introduce ekuqaleni ithi uNkulunkulu uthi ulizwi wayekhona ekuqaleni enguNkulunkulu ekuNkulunkulu. So now umuntu amukela ulizwi, wamukela uNkulunkulu uqobo lwakhe, and mayeka amukela uNkulunkulu, that means usubmit under his kingdom. So that's why ngithi uma sifuna ukuhlukanisa ama-roles ukuthi umoya kaNkulunkulu noma kusiwona, kufanele siqale siqonde uNkulunkulu. Uma sike samazi uNkulunkulu, it is easy ukubona irole ukuthi no, le akuyona kaNkulunkulu kwele. No, le akuyona, because umoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu akaphikisani kuye. uNkulunkulu uyavumelana kuye. Akukho ukuphikisana kuye uNkulunkulu. Okusho ukuthi into ekhulunywa umoya wakhe, into ekhulunywa uBaba, into ekhulunywa uBaba, into ekhulunywa indodana. Uyazi ukuthi uma ukhuluma kanjalo, mhlawumbe singafundisa ngalokho emhlabeni wonke, kubambene, kubalekile lokho kokuthi mostly of the time kuhlala kungaba prophet abaveza indaba yokuthi ke wathi umoya ongcwele. Uthola ukuthi uma kuhamba isikhathi ekutshela ekurivilela lokho akurevilela khona, when it comes to ikhambi kulahleka iside. Uma ngabe uhlola omoya, ithi indaba kubamba ukuthi umoya omhlolayo kufanele ukuthi amvume uJesu, kungaphambana. Uma kuke kwenzeka kwaphambana, kusho ukuthi akusiwona umoya kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu nendodana nomoya akuphikisana. Uma uzobheka abaprofeti labe sithi ngabaprofeti, uma beprofeta, they were not predicting ukuthi kusasa kuzowenzakalani.
especially abo Isaiah nabo Jeremiah nabanye babe prophet izinto already uMoses asekhulumile ngazo back then kwincwadi zama Numbers and Deuteronomy and Exodus wayesekhulumile ngezinto akhulume ngazo because uMoses kukhona la akhuluma khona ngokuthi ke sizozalelwa indodana aphinde noIsaiah kanjalo ma a prophet aprofetha ngokuthi ke ukwenzela ukuthi ke sisazi ukuthi sesiphila kuso thina leso sikhathi la khona indodana seyizelwe kanti no Daniel kanjalo kukhona la khona akaya khona kuma records afike abuke ukuthi kakulotshwe ini but then sazi ukuthi Daniel abantu abaprofeta mangabe kuukuthi uyaprofeta nawe esikhathini samanje kukufanele ukuthi uprofete izinto ezikhona kuma records and mhlambe just ukungena lapho njengoNkosi if sifunda incwadi kaMatthew chapter number 5 abaprofeti bonke from the Old Testament babe profeta ngoChrist okusho ukuthi asikho isiprofeto outside of Christ into yokuqala nje umuntu ethi uma eprofeta sikhuluma ngolizwi ufuna ikhulume ngoChrist mhlambe angiede lapho bengithi ngizofaka an illustration just for an understanding but angiede la ekuthenini the prophecy has to be between or in the perimeters of his word ngoba kuthiwe uthi uJesu ubaba uzothumela omunye isilungu sithi another okusho ukuthi kukhona oke wabakhona uanother phela usho ukuthi kukhona oke wabakhona of which is one of the same kind so uanother usho ukuthi uzozo njenganami omunye bese ethi mayisenaba akeze ukukhuluma ngokwakhe konke azoke sekukhuluma naye uzobe kuzwa ezwini so ngamanye amazwi if uveza into ethi abaprofetanga izinto zabo baprofeta bethatha ngamanye amazwi abaprofeti but they are saying le anto yayishiwo izokwenzeka kanje so uyabona nje uDaniel mayeveza ukuthi sizophuma akakhulumi into ayithatha kuye noma into ayibona ngaleso sikhathi ukhuluma into eyabhalwa ngoba kwashiya ukuthi uIsrael uzothunjwa isikhathi esingaka so usekhuluma noNkulunkulu to say what and manje ngibona ngathi akwenzeki lokho wakusho and then usiyazi yonke lento yokufasta and so akwenzeki ukuthi umprofeti abe inspired ukukhuluma into that is outside the perimeters of the word that's why yabo ngiyithanda nceke inkosi into oyisho ukuthi awukwazi ukuhlola umoya if kuukuthi awunayo relationship noNkulunkulu one and kakhulu into kamoya yenziwe kwabasengazuthi into of his operation simbona uMongcwele esemandleni sakhohle ukumbona kwi relationship because ngasikhathi sinaye kwi relationship uyakwazi ukukutshela ukuthi no and futhi okunye mhlawumbe okwenza ukuthi izwe lilahleka kangaka ukuthi sitshenwe ukuthi umuntu oprofetayo umprofeti wamanga somuza ngoprofeta amanga kanti umprofeti inspired by le mimoya ekuthiwa sihlolo uyakwazi ukukutshela into eyiqiniso but kuba ukuthi uzohlola kanjani umoya ukuthi lento ayishoyo yona yiyo kodwa manje ubani lo mlunguzayo and mhlambe just to emphasize kulento mhlambe if singayezwe lenkosi ku Matthew 4 la uJesu elingwa khona and ulingwa uSathane uSathane umtshene izinto uJesu ayizo uthi wena uma uyindodana kaNkulunkulu but emotive yakhe uJesu ayihlolayo okusho ukuthi as umzalwane umntwana kaNkulunkulu uma one exercise ayenza uma ephila out there ukuhlola umoya to check the motive ngoba kungenzeka ekutshene ngempela into vele nawe ekhona because umoya ubona kumoya into ekhona vele
But now the problem kuba ku-purpose ukuthi why kushiwo lokho. Ufuna ukungenzisana. Ngoba engakutshela ukuthi ake ngenze mhlambe umzekelo. Uthola ukuthi uyagula ngempela. Yes, ngiyagula. But njobe ngigula then bese kuba khona isolution outside from uNkulunkulu. Yes. Uyabona ukuthi ipurpose ukukhipha kuye. Hayi ukuthi kahle kahle inkinga ukugula. Kodwa kufuneka wena uphume la uthola another solution outside. And most of the time vele uqinisile basitshela into okuyiyo then bese sikhipheka koNkulunkulu ngesolution. Uyabona ukufakazela kukhona one of the isanusi esasikade silokhu sithi nje laba bayezinceko zikaNkulunkulu laba bayeze ikhuluma into ekhona mos ukuthi awuPaul bayezinceko zikaNkulunkulu. But then one of the day uPaul yamnyanyisa lento because uyena ureader vele ukuthi isosi yokukhuluma kwalomuntu lo ayiveli emoyeni wathi ke lo moya mawuphume ukufakazela nje endaweni yokuthi ke kuyenzeka bakhulume okuyikho but then only to find out ukuthi ipurpose kuhenye akusiyona le okufanele ukuhlalise kuNkulunkulu. Mhlambe Shantu. Yeah. Just to add on that, ukhuluma ngo-Acts chapter 16 verse 16. Laphayana uPaul ubheke wanje enye into emsizile. Kulula nje nokumcheck umuntu, the state of umuntu ozoprofeta kuwena. Siyakutshela umoya sometimes. Lona kuthiwa ube umbhuli, ebhuliswa laphana. So automatically you know the source. Yeah. So sithi ebantwini ungajatshuliswa ukuthi kuthiwe. Yeah. Checker The source of the prophecy. Noma ezinye uyinqabe man, uyinqabe uyibonda yona. Ayibeka yona umuntu ibhekene nami but ma ivelaphi. Yes. Unqabe man uthi uNkulunkulu wayeyeka mina. Ngimkhonza kangaka ngikhuleka kangaka uNkulunkulu because really uma manje mangathiwa siba frank ngento yabaprofeti abaprofeti abantu abaletha umlayezo kubantu abaxabene noNkulunkulu noma abangena connection noNkulunkulu. Akwenzeka uNkulunkulu athatha indaba yakho ayokhuluma nomunye umuntu nine connection noma nixoxe. Why ayeka ukuyibeka kimi? So njalo fanele ucheck ukuthi once wa depend ekutheni kunomprofeti thizeni ozoyongiprofesaya kusho ukuthi kunento ongasayenzi because angithi phela iprofesi umlayezo from God. So uma usundlulile waya ku third party kusho ukuthi kunenkinga between mina noNkulunkulu. That's why ethi ke inceko ake siqale sihlole eqala simi kanjani noNkulunkulu. Yes. Ukuze sohlola imimoya asihlole eqala ukuthi simi kanjani noNkulunkulu. uPaul makuthiwa kuye yinceko zikaNkulunkulu vele yizinceko zikaNkulunkulu but uPaul ubamba into ethi mina noNkulunkulu iconnection yethu right and wangitshela vele ukuthi wena uyisitshe ngesikhethile. So ngiyakwazi lokho lo sevela manje omunye umoya lo okufanele ukuthi ngiye kwenye direction na and umbuzo uthi ngalesikhathi uSathane ethi kuJesu ziphose phansi wena kuthiwe ezwini uzoyalela ingelosi zikubambe akushiwo ngezwini kushiwo but now imotive kaSathane ukwenzana suka kwi position yakho you know zonke lesithi yonke le mfethu ngizokupha iqiniso lithi uAdam wanikela ngabo bonke ingcebo kuSathane njengoba bemvezela ukuthi ngizokupha yona vele isezandleni zakhe but siyambona uJesu ethi konke lokho akungenzi ngibe umuntu ngenxa yento osuyishilo. So sina and most of the time just makaphendula wayilokho ethe kulotshiwe ukuthi you know ngamazwi I want to emphasize ekuthenini lento yezwi noJesu noMoya Ongcwele
noNkulunkulu akuhlukana kahle kahle mhlawumbe ngoba isikhathi nasi kusele imizuzu eyishumi nesishagalolunye ake singene kule bese sidlulela kwenye ikhona engisayiphethe esizovala ngayo la kwabaseFesu chapter 4 kukhulunywa ngeziphiwo zikaMoya ngizofunda baholo ngoba angiyibambile ngekhanda ngakho ke mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho ngokuthobeka konke nobubunene ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando nikhuthalele ukugcina ubunye bukaMoya ngesibopho sokuthula bese ezothi munye umzimba munye umoya njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu yinye inkosi yinye inkolo munye umbhabhadiso munye uNkulunkulu uyise wabo bonke ophezulu kwabo bonke okubo bonke phakathi kwabo bonke kepha yilona lowo kuthina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wabapha abantu izipho kepha lokhu ukuthi wenyuka kuthini uma kungesikho ukuthi wake wehlela eindaweni zomhlaba eziphansi owehlayo nguyena owenyukela futhi ngaphezulu kwamazulu onke ukuze agcwalise konke nguyena futhi owanika abanye ngifuna sizongena kule ndawana le esengikuyo nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abafundisi ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza mhlawumbe mayikade ithi ngaphezulu munye umoya munye umzimba inye inkosi bese izokhuluma ngokuthi nguye owanikeza abantu ukuthi babe ngabaprofeti there is no way yokuthi ke uma usungene kuleli office lokuba umprofeti ungathi uma uprofeta uphiwe isiphiwo uphiwe uJesu then ukuprofeta kwakho bese kuphambana nalokhu uJesu okulotshwe ngaye nalokhu uJesu akukhulumayo uyabona ukuthi ke uma ngabe kungukuthi ke ukufanele ukuthi ufunde kabanzi ngale prophecy esikhuluma ngayo ibheke nangakulokho ngiyakubona ukuhlola esesikhulume ngakho ibheke nangakulokho ukuthi ungathi umuntu ephiwe uJesu ukuba umprofeti ebese uma eseprofeta kube khona la okuphambana khona noJesu munye umoya munye umzimba asikubheke lokho this is the fivefold ministries basho njalo abafunde kangcono bakhuluma ngokuthi ke ioffice lokuprofeta lobu apostoli lokuvangela nelokufundisa nelinye elikhona abelusi abelusi Shando angene la umholi uzoyichaza le ngoba yena ukwamanye walamahhovisi mina nje angifuni ukuze ngithinte abantu mhlambe angene la munye uNkulunkulu umoya munye nenkolo angenze le illustration uyabona lamanzi nanka njoba ngiwaphethe amanzi kanje amanzi uma ngacela ubhuti ukuthi akangifakele wona efridge singathi sesiphuma la abe ice but it's the same water seyivele ngenye indlela bese ngithi awuthathe lamanzi uwafake egedleleni uwabilise uma kuphuma isteam sekuphuma the same water wona amanzi lawo but ngenye indlela so into ithi kuseyiwo lamanzi it's just that avela ngendlela ehlukile now la yama kulento yama gifts ngeke inkosi ama gifts of the Holy Spirit mhlambe nje of the ngisho ngathi inceke izochaza ama gifts of the Holy Spirit wonke noma ngabe wonke has to be within the perimeters of the noma ngabe umfundisi noma ngabe umpostoli noma ngabe umprofeti noma wonke they have to be in the perimeters of the word mhlawumbe nje angene kule engazi ukuthi mhlawumbe
ibukeka ngazuthi incane kunezinye le kuthiwa abavangeli. Into yokuvangela uma kuyigift kaMoya oNgcwele, it is to draw abantu bakaNkulunkulu kuNkulunkulu. Yeah. Uthi phela uPaul loyo othanda ukuthi wonke umuntu enze njani asindiswe. So basindiswa kanjani? Bayovangelwa. Now nginisanokuba nequestion kule gift ukuthi kwaziwa sengazuthi ukuvangela ukushaya. Kanti kuthiwe ukuze abantu basindiswe bonke. So ke uJesu uma enza ezovangela angimkhumbule shaya kubantu abangalazi ivangeli. Futhi most of the time uJesu uma ngabe kuqondene kukhona la akagcotshwa khona owesifazane ngamafutha ezinyaweni, amabedlenza abanye badlenza ukuthiwa hayi ukube ebazi ebengeke avume ukuthintwa ilona wesifazane. Kuvela into kuJesu ethi ke inyanga ayizelanga abaphilayo, kodwa kubo bona laba banje kusho ukuthi uJesu bekazwana nabo abantu la. Uma uvangela awukwazi ukuthi wenze lolu hlobo lokuvangela abantu abalwenzayo olukushaya. Kufanele ukuthi bonke abantu noma ngabe umuntu njani, ngoba kwawena usukuvangela usukulandwe emseni noma wawumwenze lutho ukulunga okwemvelo akusho lutho. Kufanele ukuthi umuntu afike khona la akalungisiswa khona ngokukholwa, alungisiswe khona ngoJesu, ngoba wonke umuntu vele ihlazo kuye likhona noma engenze lutho. So uma ngabe wena ke sewaphunyuka waphunyula uJesu, uma ngabe sewufika wena sewuyatrapa wena kwabanye, instead of to draw ukuthi abantu mabeze abantu enkosini, ngoba uyazi ukuthi le nkosi ekuthumela noma ekuphele isipho siphethe ikuphele ukuthi iyathanda ukuthi bonke abantu basindiswe, futhi iyasibekezelela. Uma ngathiwa nje ayisibekezelele, ungathola ukuthi ngoba ikhathi zokugcina kade zaqala, ungathola ukuthi ngabe kade wagoqa umhlaba ubantu kwangesikhona ukubekezelela wena nalesikhathi osindiswe ngaso noma ohlangane ngaso noJesu, kodwa ngokuthi iyakuthanda ibekezelela wonke umuntu. So nawe kanjalo, when it comes to others, you need ukuthi ke to draw people ukuthi beze ezweni, beze kuNkulunkulu. Mhlambe ukungena shani lapho into esizako njengebandla, especially entweni eziningi ekhulumeni kwethu kwa before manje besikhuluma indaba yabaprofeti, and sisikhuluma indaba ukuthi sihlola kanjani umoya, and abaprofeti kumele sihlole ama prophecies according to the word of God. Same applies kulento esikhuluma ngayo abavangeli. Kunento ekhulunywa uPaul uthi mawubekini lo umqondo owakuKristu, awukuKristu Jesu. And leyo into ihamba ibanga elide elokuthi noma unikezwe liphi office to operate emzimbeni kaKristu, kodwa mawube nomqondo walo okuphe ioffice. Mhlawumbe ake ngibuyele kuJesu, ngoba uJesu is our main image phambi kwethu esibukela kuye. Zonke izinto esizenza wasibukela kuJesu, ukuthi uJesu makufika la wenzani, wakwenza kanjani, wadila kanjani. Nkosi, uJesu uzalwa njengathi, uba ngumuntu ebantwini, and ufacea ama challenge lawe esiwafacako, wafacana nawo naye, but umqondo ayenawo okuseva uNkulunkulu ebudodaneni, hayi Nkosi, eseva uBaba. Amen. So now noma ehawa Nkosi yami, uNkulunkulu owanikela ngendodana, uBaba owanikela ngendodana yakhe, kulama roles omathathu. uBaba owanikela ngendodana yakhe ukuthi ayize emhlabeni izofela abantu bonke, right? And laws ofela abantu bonke kwakumele asubmit ku-assignment yalo omthumile. Okusho ukuthi naye uJesu wayengakwenzi okwakhe, kodwa wayenza lokhu kwalo amthumileyo. Even get to serve uNkulunkulu ebandleni, we need ukuthi sithathe umqondo walo osiphe ama office operate, ngoba izwi lithini lithi
kule olifundayo lithi lithi wabapha abanye ukuthi babe ngabapostoli bese lithi ngifuna uverse leli olifundile ukuze kuphelelise ukukhonza. yes uyabona ukuthi abanikelwa for their purpose bona but banikelwa for lo obanikile. Hey osiyami Uma ungena kuleli office it's not ukuveza wena, it's not ungawe, ayikho into engawe, unikezelwa ukuze kupheleliswe ukukhonza kwakhe umzimba kaKristu. mhlambe just to add lapho kune interview la yenziwa uJesu yenza kuPeter. uPeter uyangithanda. uPeter uyaphendula. aphinde futhi uPeter uyangithanda. aphendula uPeter. Phinde futhi uPeter uyangithanda. aphendula uPeter. Mayese qedile ukuphendula ukuthi uyamthanda usethi ke uJesu ipha yondla izimvu zami. So uthi icondition yokondla ukuthi wena uthanda mina. Ngoba ube ulokhu belesele ngokuthi uyangithanda. Awubondli ngoba unamandla okubondla. Ubondla uthanda mina. Once wasuka ekuthandeni mina usuzokwenza lento yakho nje. So amanye amazwi the prerequisite yokondla amawundlo akhe ukuthanda yena. And umuke wathanda yena kusho ukuthi uthi umukhuluma nabo ukhuluma uthando lwakhe kubo. So I'm supporting into yenceke ukuthi awukwazi ke ukuthi kuthiwe mawubekini lo mqondo wawukhona kuKristu Jesu wathe emkhulu wehla wathobeka bese wena ungena esitulweni sokukhuphuka kunokuthi wehle. Yebo kuthiwe uzowambuza kathathu. Ngiyacabanga noPeter wadineka lapho kwenzakala. He wants to prove ukuthi angikwazi. Yabona mayembuza yabona uma ungachecka ama answers kaPeter lapho ekugcineni useyaqala uyamnikeza ke into yokuthi ukuze uyohola ibandla lami ulihola ngoba hayi ngoba ukwazi or hayi ngoba wena umuntu okholwa kakhulu but ulihola ngoba uthanda mina kuqala. Hayi Nkosi. And ukuthanda yena kuqala ke kusho ukuthi uthanda zonke izinto uthanda ngendlela naye athanda ngakho. Kuthiwa walithanda kangaka izwe waze wanikela ngendodana yakho ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okunjani okuphakathi. So awukwazi ukwenza sengazuthi mhlawumbe wena wayithenga into okanye eyakho leli office okulo. You know, so ngenxa ukuthi uthanda yena ufakwe officeini because nanokuthi uthanda yena. Umholi uveza indaba yokuthi ke le ndaba yokuthi mawubekini lo mqondo kukhona amavesi akhuluma ngokuthi ke gijimani ngokubekezela niqinisile amehlo enu kuye. Uma ukufunda one of the books kwabaseKorinte, I don't know whether chapter 3 or isi laba bokuqala or laba besibili verse 17 kukhona la 18 eliveza khona ukuthi ke thina sibuka ngobuso bambuliwe uJesu enkazimulweni uma simbuka njengasesibukweni lokhu esikubona kuye siyaguqulwa thina siba yikho. So uma ukuyi office elithize uma ugxilise amehlo akho kuJesu lokhu okubuka kuJesu wena uyaguqulwa ube yikho. Ayibe ngoJesu noma ngabe kulephi office ukuphelelisela ukukhonzwa kukaNkulunkulu. Mhlawumbe sesivala nje kusele 5 minutes baholi ukuzama ukuthi ke ukubiza abantu sibabizela kuMoya, ukubiza abantu sibabizela kuJesu, ukubiza abantu sibabizela kuNkulunkulu. Sivele siyigoqe ngalolo hlobo lolo noma ngabe ikuphi la ungangena khona ngingasabuzanga umbuzo kodwa nje ubalande ngayo incwadi kaNkulunkulu le athi ke mawubekithi umqondo ngoba umqondo uphelele la okulotshwe khona sibabizele kuNkulunkulu bese siyavala ukuthi abantu mabeze. Mhlambe angena ngincekisi umholi phela officeini busy altar call. Mhlambe nje angene la John chapter 6 verse 63.
Yep. It is the spirit who gives eternal life. And moifunda ngenye version it's the spirit that quickeneth. Ngesizulu sithi umoya ophilisayo. So ke bese lithi inyama profited nothing. Ayisizi lutho. So lento ethi it's the spirit ngizothi even izwi likaNkulunkulu alikusizi lutho unless you get the spirit of the word. uJesu akabasiza uthi uJesu kubafundi esezohamba nje uthi unless you eat my flesh and drink my blood you have no relationship with me. Bazibuza ukuthi kanjani manje sidla kanjani, bangayibamba into yokuthi uthi uJesu mina angithi ukuthiwa uyisinkwa. So and njengoba esinkwa uze ezakithi as the bread. Yes. Now awudli isinkwa sise plastikini. Kufanele ukuthi udabule iplastiki ukuze udle isinkwa esiphakathi. So ngalesikhathi sesiphambanweni uJesu kwakudatshula iplastiki ukuthi thina sithole the spirit esiphakathi. So nanje basikhuluma kanje sidabula iplastiki of the word ukuthi umuntu osekhaya akathole the spirit of the word ngoba ayikho enye into akekho umuntu oyisoul winner but isoul winner yizwi likaNkosi. Ngayo ngene esportini. Ngeke inkosi siphume nomuntu ngezwi likaNkulunkulu. Ayikho enye into elithemba likaNkulunkulu okulanda umuntu ngaphandle kwezwi. Awubonanga yani ukuthi ngalesikhathi uAdam elahlekile kwathunyizwe lapho kwathi uAdam kuphinda la umthole ecashile wavela wathi inkosi kwenze njani ngizwi lakho. So ngisho senasesivala emakhaya size nezwi elithi uJesu walithanda kangaka izwe uNkulunkulu walithandizwa wanikela ngendodana yakhe ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakathi. Yilokho nje sikulethile ukuthi uNkulunkulu ewumoya umoya ophilisayo but ke sithi thina kulomo kulezwi we don't eat the scriptures but we eat the spirit of the scriptures ukuze and the spirit bese iyaphilisa. That's why ungafunda waquote but awakwenzeli lutho if you don't tap into the spirit of the scripture emoyeni ba. Mina into engayisho la kubafowethu nakubazalwane bonke ukuthi uNkulunkulu nje uyabathanda abantu. uNkulunkulu uyabathanda kakhulu abantu ingakho kusinalento ekuthiwa ivangeli indaba ezimnandi. Athi ke omunye li angenamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu aze aphinda azothi ke izwi laso isiphambano. Isiphambano sinezwi izwi lesiphambano liwubula kwababhubhayo kepha kithi esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Mhlambe wozana emandleni asivele sisho kanjalo sithi kunifanele ukuthi nize emandleni kaNkulunkulu izwi lesiphambano lingamandla kithi esisindiswayo kodwa liwubula uma ubhujiswa. Uma nje uzwa yonke lento iwubula uyabhujiswa wokwazi lokho kodwa uma ngabe uthatha umoya lona umfowethu akathe uyiwo ophilisayo izwi lesiphambano kuwe lingamandla. Mhlawumbe sidibane kwelandelayo wena uyasubscriber ku YouTube channel uyakhomenta ku YouTube channel ku Facebook kanjalo uyasifollowa. Libongwe igama lenkosi uNkulunkulu anibusise. Amen.